Kita orang punya Wagyu truffle yang berharga RM50. So macam biasa macam tahun lepas we use topside Wagyu marble 8, marble 9. Kita akan masak sini lah grill. Tapi tak lama sangat, tak kejap sangat, so dia tak overcook. This one is our homemade roti. Kita orang use brioche bread for kita punya roti john. Tahun ni kita orang sediakan 800. Kita letak truffle sauce. Okay, lepas tu kita letak kita punya caramelized onion tadi. Wagyu. So Wagyu setiap roti john kita letak 100 to 120 gram. Lepas tu kita akan letak salad. And last kita akan letak balik. Ni full beef brisket yang telah dimasak selama 1 malam. Dia akan jadi macam ni lah, hancur-hancur. Ni caramelized onion. Kita orang masak ni for 8 hours ke tau. Setiap hari kita orang masak 3 guni bawang. Full beef kita ada semua sos. Ada mayo sikit, chili sikit, dia punya homemade barbecue. Cheese sauce kita yang kita orang pakai. So kita letak 100 to 150 gram of full beef. So this is roti john full beef yang berharga RM24. Ni marinated Australian shoulder lamb. Marination dia sendiri, in-house marination. Kita orang perap dia selama 1 malam lah. Ni lamb yang dah di grill tadi. So kita akan letak 120 to 140. So untuk lamb, dia punya barbecue sauce, cheese sauce, and then curly fry. So this is roti john grill lamb yang berharga RM28. Tak sos mayo, cheese sauce, coleslaw, chicken chop yang telah digoreng tadi. This is roti john singa yang berharga RM22. Kita buka daripada pukul 3 sampai pukul 6.30. Untuk order korang boleh pergi dekat kita orang punya Instagram, ada link dekat bio, boleh order online kat situ saja.